Ces politiques qui consomment plus de 70% du budget de l'État. Hari mu gitaramo cya misa ya Pasika ubwo Karidinali Fredolin Ambongo yashyiraga ahagaragara ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo ry'iminota isaga 27 uyu watorewe umurimo wa ritari yagaragaje imiyoborere mibi no kwigwizaho imitungo ari bimwe mu byabasa ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Yakuriye inzira ku murima ubutegetsi maze abugaragariza ko ari bwo nyirabayazana bw'ibibazo biri mu gihugu kandi ko kwegeka ibibazo ku Rwanda ari ugutera yahararutswe. Un pays aussi pauvre que le Congo. Igihugu gikennye nka Kongo kigikoresha miliyari 3 z'amadolari nk'ingengo y'imari mu gihe ako gatuka twegereye nka Kongo Brazzaville gakoresha miliyari zisaga 30 nk'ingengo y'imari. Twe mu gihugu kinini nka Kongo tugikoresha 3 gusa. Ariko nize 70% by'ingengo y'imari bikoreshwa n'ikiciro cy'abanyepolitike gusa. Mu ngengo y'imari ya miliyari 3% bikajya mu banyapolitiki. Hanyuma wakwibaza ibizatunga ikindi cyiciro cy'abaturage basigayeho bizava. Ni gute ushobora kwibaza ukuntu Kongo nk'igihugu gikennye gishobora kuba ari cyo gihugu ku isi gihemba abadepite akayabo karusha ibindi bihugu ku isi. Ibihumbi 33 by'amadolari ya Amerika ku mudepite mu gihe umuprofeseri wigisha muri kaminuza ufatwa nk'intiti y'igihugu ahembwa intica n'ikize. Impamvu nyamukuru yo kubura amahoro kwacu nk'abanyekongo ntabwo ari impamvu z'abava hanze, ntabwo ari u Rwanda, ahubwo nitwe abanyekongo. C'est d'abord nous, le Congolais.